slobodno recite da ste ustaše i jeste došli u svoju domovinu. Ustaše, belosvetski protivnici i crnokošunaši, ovdje novi komandant Kastova, Živko Rezatović Čerkan. Da li se čujemo? Evo stoji pored vašeg komando kamiona, ovdje otvorenom, i pored vaše ustaške zastave koja je sada prljava blata našeg. Ti svima zahvali, njima što su za te život dali, njima što... Trenutna, ugasna, granata tenkovska 100 mm, to je bila 95, bila postavljena na stolu i zapaljena prostorija, nadali su se da će da eksplodira, da bi rasturila prostorije njihove, nije uspelo. 307x60x51, to je takozvani dvodometak. To je najopasnije, mislim, zrno koje sa početkom ima ovo, dole predmet pakar košuljici i tako. To su ta zrna koje koriste i pogodio nogu, otkine nogu i tako dalje, to je nehumano oružje isto zabranjeno ženskom konvencijom. A oni nama govore, mi volimo prljav rat. Starice male koje se koriste, džeple.